Pozdrav drugari, dobrodošli nazad. Ovo je kanal My Fungian Nature. Moje ime je Miloš i ja vas tradicionalno vodim kroz čarovni svet gljiva. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. Danas nastavljamo sa gasteroidnim gljivama, odnosno vrstama kod kojih do sazrevanja spora dolazi u unutrašnjosti plodnog tela, dakle u okviru zatvorene neke formacije. Prvi rod o kome ćemo pričati je rod Tulostoma. To su male sitne vrste koje rastu do nekih 5, 6, 7 cm u visinu, ali to je ekstrem, obično su sitnije i imaju tu neku sporodnosnu strukturu podignutu na maloj držci. Sve su razlagači, odnosno saprofit. Da bismo prepoznali vrste iz ovog roda, potrebno je da obratimo pažnju na neke karakteristike, pre svega otvora kroz koji se izbacuju spore, da li su njegove ivice glatke ili iscepkane, da li su drugačije, da li je prostor oko tog otvora drugačije obojen u odnosu na preostali deo endoperidijuma, kakva je drška i njena ornamentacija, da li na dršci imamo kao neki pseudoprsten i tome slično. Često ne možemo da odredimo vrstu samo na osnovu morfologije, odnosno spoljašnog izgleda, pa se pristupa mikroskopiji. Vrsta iz ovog roda o kojoj ćemo pričati je Tulostoma brumale. Kao i druge vrste iz ovog roda, ona počinje svoj razvoj iz sferične, jajaste, kuglaste ili vertikalno spljoštene formacije koja se nalazi pod zemljom. Kada spore sazre, dolazi do pucanja egzoperidijuma, znači dok je još gljiva pod zemljom, i izdizanja endoperidijuma sa glebom, na svojevrsnu drškicu koja je, kao što smo rekli, manje više ornamentisana, drvenasta i tako dalje. Ponekad u osnovi drškice mogu da se zadrže ostaci egzoperidijuma u vidu svojevrsne pseudovolve, znači imamo kao neku kesicu na dnu. Sad, Tulostoma brumale ima beličasto kremkast omot, odnosno endoperidijum, i na vrhu tog endoperidijuma se nalazi otvor čije su ivice glatke. Ono što je još karakteristično za ovu vrstu je da je deo endoperidijuma oko otvora tamnije obojen, odnosno brownkast, dok su same ivice svetlije beličaste. Ova vrsta raste na krečničkim terenima, voli peskovita ili kamenita staništa, kao što sam rekao, razlagač je, često se javlja u mahovini ili među liševima. To je bila Tulostoma brumale. Njoj slična vrsta, a i vrsta koja se može zateći na sličnim staništima, je Tulostoma fimbriatum. Ona se razlikuje od prethodne po tome što je njoj ivica otvora iscepkana, odnosno fimbriatna. I to je jedna od morfoloških razlika koja odvaja brumale od fimbriatuma. Vrste iz roda Tulostoma nemaju upotrebnu vrednost, ali sam rod je zanimljiv zato što se one često nalaze na tako nekim izolovanim staništima i zbog toga postoji verovatnoća da na nekom od tih staništa možemo pronaći vrstu koja još uvijek nije opisana u nauci, tako da bukvalno otkrijemo novu vrstu. Zbog toga vredi evidentirati i sakupljati uzorke iz ovog roda. Drugi rod o kome ćemo pričati je rod Batarea. Najpoznatija vrsta iz ovog roda je Batarea phalloides, ona raste i do 40 cm u visinu, počinje iz tog sferičnog oblika. Kada spore sazru, dolazi do pucanja egzoperidijuma i taj deo se zadržava u vidu čašice u tlu, dok se iz njegove osnove izdiže drškica koja je u ovom periodu, kada raste, manje više sunđerasta i mekana. Na njenom vrhu se nalazi svojevrsna tvorevina u obliku polumeseca, donji deo te formacije je sterilan, dok se na njegovoj površini nalazi masa čokoladno-brownkastih oker spora. Nema endoperidijum i često prilikom pucanja egzoperidijuma on ne pukne tako da ostane u celosti u tlu, već se njegov vršni deo zadržava na površini glebe, tako da često imamo primerke koji su onako izrasli, pa imaju tu glebu, pa se na vrhu glebe nalazi kao neka bela kapica koja je ostatak tog univerzalnog vela. Kada sazri i osuši se, odnosno kada prestane da raste, njena drškica se suši i postaje drvenasta i šuplja unutra. Karakteristično za ovu vrstu je da je ona saprofit i raste najčešće u aridnim, odnosno suvim predelima, gde nema puno vlage, mesta gde kada padne kiša voda se ne zadržava, već ili se odsedi ili ispari. Njena staništa su predstavljena peščarama, polupustinjama, onda nekim prostorima koji su izmenjeni radom ljudi, gde se nalazi dosta šljunka, peska,
dosta organske materije, najčešće su to parkovi ili krugovi bolnica, voli groblja, staništa sa raznim nekim četinarima, mada četinari nisu ključni. Često se navodi da ona raste sa čempresima, međutim to je sasvim slučajno, jer ova vrsta nije mikorizna i jednostavno raste kao razlagač na staništima na kojima se često zasađuju čempresi, pa onda to deluje kao da postoji neka međusobna povezanost između te dve vrste. U Srbiji postoji par staništa ove vrste, zabeležena je u Subotičkoj peščari, Deliblatskoj peščari, ima je u Nišu u krugu kliničkog centra, ima je u Ćupriji, Ćićevcu i tako dalje. Znači to su neka, osim ove dve peščare, ova ostala staništa su urbane sredine, gradski parkovi i tome slično. Ova vrsta nije jestiva, znači nema upotrebnu vrednost, ali je zanimljiva zbog svoje retkosti i sva njena staništa treba evidentirati. U Republici Srbiji je strogo zaštićena vrsta i ta staništa koja postoje treba zaštititi od uništenja. Rodovi o kojima smo do sada pričali, dakle rod Tulostoma i Batarea, pripadaju familiji Agaricacea, znači blisko su srodne pravim puharama. Poslednji rod o kome ćemo pričati, koji ima jasno definisanu dršku, je rod Felorinija i on pripada zasebnoj familiji Felorinija C, koji je u sestrinskom odnosu sa prethodno pomenutom familijom Agaricacea. Vrsta iz roda Felorinija o kojoj ćemo pričati je Felorinija herculeana. To je vrsta koja ima neku veličinu do 8 ili 10 cm u visinu, može da bude tipičnog onog oblika sa cilindričnom drškom, ali češće je sa nekako je buzdovanolikog oblika. Egzoperidium je beo, ljuskast ili ispucao, čvrst, kožast, dok je gleba u unutrašnjosti takođe bela. Kada sazre, egzoperidium i endoperidium pucaju, otkrivajući spore koje se dalje rasejavaju delovanjem spoljašnjih faktora. Ovo je takođe vrsta slično batareji koja raste u aridnim predelima, možda čak i sušnijim predelima nego što je to karakteristično za batareu. Znači može se na primjer naći u pustinji Tar na granici između Indije i Pakistana, gde predstavlja jednu od vrsta koja se tradicionalno sakupljaju radi konzumiranja. Čak su postojale i neke inicijative da se ona kultiviše, odnosno uzgaja. Kod nas je ova vrsta dosta retka i može se naći u Vojvodini, znači u peščarama. Ja se izvinjavam ako u Poznanju čujete neki kamion, traktor, motornu testeru ili tako nešto, komšiluk mi je aktivan u ovo doba godine, šta da se radi. Sada dolazimo do glavnih zvezda ove epizode, a to su gljive koje se kod nas nazivaju zvezdače, na engleskom Earth Stars. To su gljive koje imaju karakterističnu, specifičnu morfologiju, odnosno način formiranja plodnog tela. U najranijem stadijumu one su kružnog, jajastog ili čak oblika smokve i rastu gotovo potpuno uronjene plitko uronjene u supstrat, ali gotovo u celosti. Njihov egzoperidium je različito obojen, najčešće je tamne boje, ali može da bude i beličast, najčešće ima kao neki šiljak na vrhu. Spore ovih gljiva sazrevaju dok je još gljiva u zemlji i kada sazru dolazi do pucanja egzoperidiuma koji puca na specifičan način, formirajući 4 do čak 20 krakova, tako da dobija gljiva zvezdast oblik. Ti krakovi se šire, često povijaju na dole, odnosno na unutra, i čupaju gljivu iz supstrata. Sad, površina tih krakova može da bude cela, može da ispuca, može da se lomi i tako dalje. Način na koji se ona otvara, da li su ti krakovi u potpunosti povijeni na dole, da li stoje uspravno i tome slično, je jedan od pokazatelja koju vrstu imamo. Opet, ti kraci mogu da budu masivni, debeli, mogu da budu tanji, jako retko mogu da budu higroskopni, odnosno da se gljiva zatvori ako se osuši, a na vlažnom vremenu ponovo da se otvori. To je više karakteristika jednog drugog roda, o kome ćemo kasnije. Onda endoperidium sa glebom, odnosno ta sporonosna kesa, da tako kažemo, je najčešće sferičnog oblika ili spljoštena horizontalno i ona može da bude sedeća, znači kako imamo te krakove zvezde, ona može da sedi ili leži direktno u njihovoj osnovi, tamo gde se kraci spajaju, ili da bude podignuta na svojevrsnoj dršci ili vratu, znači imamo onako krake
tu podlogu od krakova, pa onda imamo drškicu kao, odnosno vrat neka bude, i onda na tom vratu se nalazi izdignuta ta sporonosna kesa. Najčešće je sporonosna kesa u nekim nijansama sivkasto, krem, brownkaste boje, mada ima varijacija, može biti posuta prahom ili glatka i tako dalje. Ovde je bitno posmatrati otvor, odnosno ostiolu kroz koju se ispuštaju spore. Prvo posmatramo da li su njene margine glatke ili iscepkane, onda posmatramo da li je taj otvor kljunasto izdignut, znači onako špicast, da li je blago izdignut u odnosu na površinu endoperidijuma ili je u samoj ravni sa endoperidijumom. Često neke od ovih vrsta imaju specifični greben u obliku kružnice koji okružuje taj otvor i taj ceo deo, znači endoperidijuma, od te grebenaste kružnice ka pori se naziva peristoma. Ta peristoma znači može da bude jasno izražena ili manje izražena, može da bude naborana ili glatka i tako dalje. Sve te neke karakteristike su bitne za prepoznavanje, odnosno razlikovanje vrsta iz ovog roda. Još jedna karakteristika koja je bitna za ovaj rod se tiče njene glebe kod nezrelih primeraka, znači ako uberemo gljivu, odnosno tu zvezdaču dok je još u zemlji, još uvek zatvorena, presečemo je, vidjet ćemo sve te slojeve, znači egzoperidijum, endoperidijum, glebu, i kroz centralni deo glebe od osnove gljive vidjet ćemo kao neki špicasti deo tkiva koji se naziva kolumela. To je sterilni deo glebe od koga se protežu ćelije kapilitijuma, to je još jedan sterilni deo i taj deo ima različite neke karakteristike kod različitih vrsta, kod nekih su te ćelije ornamentisane ovako ili onako, neki imaju kristalaste neke formacije i tome slično, i to nam pomaže da, ako mikroskopski analiziramo gljivu, utvrdimo da li pripada ovoj ili onoj vrsti. Treba napomenuti da su sve vrste iz ovog roda saprofitne, znači rastu kao razlagači i mogu se naći na različitim tipovima tla u različitim staništima, najčešće šumskim, ali nije isključivo da se mogu naći i na otvorenim staništima. Taksonomske pripadnosti ovih gljiva tiče, one pripadaju rodu Geastrum, familiji Geastraceae i redu Geastrales. Znači, tek na nivou iznad toga su srodne sa vrganjima, šampinjonima i tako dalje, odnosno redovima Agaricales, Boletales i tako dalje. Znači, poprilično su genetski udaljene od drugih vrsta o kojima smo do sada pričali. Neke od najčešćih i najkarakterističnijih vrsta iz ovog roda o kojima ću ja pričati su Geastrum michelianum, fimbriatum, saccatum, rufescens, striatum, schmideli, quadrifidum, fornicatum i Geastrum melanocephalum. Geastrum michelianum ili troslojna zvezdača, kako je poznata kod nas, ranije je bila poznata pod nazivom Geastrum triplex. Primerci ove vrste su lako prepoznatljivi, naročito ako imamo zrele primerke. Ona, kao i sve druge zvezdače, počinje svoj rast pod zemljom, plitko ukopana, ima taj neki oblik smokve, egzoperidium puca kada sazru spore i formiraju se kraci. Sad, način formiranja kraka je karakterističan. Prilikom otvaranja krakova i njihovog povijanja na dole dolazi do pucanja njihove unutrašnjosti, znači u nekom kružnom obliku, pri čemu taj unutrašnji deo, znači ostatak krakova i dalje se spušta ka tlu, ali taj unutrašnji deo ostaje da stoji onako poluuzdignut i formira svojevrstan okovratnik oko sporonosne kese. Tako da dobijamo kao neki troslojni izgled, znači krakovi ili kraci kako god, onda taj okovratnik i sporonosna kesa. Ova vrsta ima iscepkani otvor, ostiolu, i nema oko njega jasno izraženu onu grebenastu kružnicu. Ovde imamo, ne znam koliko se vidi, ovde imamo jedan primerak, doduše malo sasušen, ove vrste. Vidimo, znači evo ga ovde taj greben, odnosno okovratnik. Opa, imali smo malo ispuštanje spora, ne znam da li ste vidjeli. Vidimo da je otvor blago izdignut od površine endoperidijuma i iscepkan.
Kao što sam rekao, ova vrsta je prepoznatljiva, spada u krupnije vrste, preferira siromašna tla, znači može se naći na staništima koja su izmenjena radom ljudi, ali i u prirodnim staništima, znači šumama i tako dalje. U Republici Srbiji je strogo zaštićena vrsta. Sledeća vrsta je Geastrum fimbriatum ili sedeća zvezdača. Ova vrsta je daleko sitnija od prethodne, karakteriše se pucanjem egzoperidijuma koji formira i do 10 krakova. Krakovi su daleko tanji nego kod mišelijanuma i oni se povijaju tako da njihovi vrhovi bukvalno dolaze od ozdo, znači u potpunosti se povijaju ka dnu plodnog tela, odnosno njegovoj osnovi. Često su beličasti, mogu da ispucaju, ali najčešće ostaju celi. Sporodnosna kesa je takođe opet beličasta. Ako se sjećate vrste iz roda Tulostoma o kojoj smo malo pre pričali, odnosno Tulostoma fimbriatum, možda se sjećate da sam rekao da je njen otvor iscepkan ili fimbriatan, uporno pominjem to fimbriatno, to znači iscepkan otvor ili iscepkano i odnosi se znači konkretno na taj otvor, što vam govori da i ova zvezdača ima istu tu karakteristiku. Znači njen otvor je iscepkan onako na površini. Nema jasno izraženu grebenastu kružnicu, znači taj otvor je blago podignut od endoperidijuma, ali nije jasno delimitiran, odnosno izraženo grebenast. Ova vrsta preferira humusom bogata staništa, može se naći i u listopadnim i u četinarskim šumama. Znači mišelijanum i fimbriatum. Vidimo razliku u veličini, vidimo da nema okovratnik, ali je njen otvor slično, znači iscepkan kao i kod prethodne vrste. Ovoj vrsti je slična Geastrum saccatum ili takozvana vrećasta zvezdača, ovo saccatum je bukvalno u prevodu vrećasta. Ona je bukvalno identična prethodnoj, znači kada se otvori formira do nekih 10 krakova, koji se takođe duboko povijaju ispod samog plodnog tela. Sporodnosna kesa nema vrat, znači nalazi se u sedećem položaju u odnosu na osnovu krakova. Otvor je resast, odnosno onako iscepkan, ali oko njega se nalazi jasno izražen grebenasti, taj neki grebenasta kružnica. Znači vidimo jasno definisanu peristomu, odnosno taj prostor oko otvora. Ova vrsta raste na neutralnim ili umereno kiselim staništima i može se naći u listopadnim i u četinarskim šumama. Ja, nažalost, nemam primerak, da vam pokažem, ali videli ste je na slikama. Sledeća vrsta iz ovog roda je Geastrum rufescens ili ružičasta zvezdača ili crvenkasta zvezdača. Mislim, svi ovi narodni nazivi nisu zapravo narodni nazivi, već neki prevod naučnih naziva. Sad ova crvenkasta ili ružičasta zvezdača, kako god, je karakteristična po tome što ona ima nekih 5, 6, 7, 8, koliko već krakova, koji su dugački. Prilikom njihovog otvaranja oni se ne povijaju onako kao kod saccatuma i ne pucaju onako kao rade kraci kod mišelijanuma, već imaju znači taj neki oblik gde oni od znači svoje osnove se povijaju na dole, ali bukvalno stoje uspravno, manje više. Znači uglavnom u toj nekoj formi ili su rašireni ležeće po podlozi. Ali najčešće znači stoje u nekom uspravnom položaju. Ono što je za njih karakteristično, kao i za endoperidijum, je da on ima neku ružičastu boju, odnosno nijansu kada su sveži primerci. Naravno, kada primerci ostare i osuše se, ta boja bledi. Deo egzoperidijuma koji je okrenut znači, na gore može da ispuca, ali se ne lomi onako kao kod mišelijanuma, tako da nema tog nekog, kako se zove, okovratnika. Ostiola, to jest otvor na endoperidijumu, je blago podignut u odnosu na površinu endoperidijuma, iscepkan je, nije narebren i nema jasno izraženu ovu kružnicu, odnosno taj neki greben ili peristomu, kako god. Sad, ono što je bitno je da je gleba, odnosno ta sporodnosna kesa, podignuta u odnosu na bazu krakova, znači odatle gde polazi, nije sedeća kao kod prethodnih vrsta, već se nalazi na vratu koji može da bude do par milimetara visok. Saprofitno je kao i sve druge i raste najčešće na krečničkim staništima, mada nije to pravilo. Ovde imamo primerak ove vrste, koji kao što vidimo nije ružičast, jer je poprilično sasušen.
vidimo da su mu kraci ispucali i da stoje opruženo ili nekako poluvertikalno. I vidimo, znači, taj vrat o kome sam pričao, na kome se nalazi sporonosna kesa. Ne znam koliko se vidi, ali otvor je iscepkan i nema, znači, tu jasno definisanu kako se zove, grebenastu formaciju. Geastrum striatum ili naborana zvezdača je još jedna od krupnijih, relativno krupnijih vrsta, slične veličine kao prethodna. Ima dugačke krakove, nekih 5, 6, 7 ili više krakova, koji su često, znači isto kao kod prethodne vrste, onako poluuspravni, ali se makar delom povijaju na unutra i obuhvataju dobar deo stelje sa sobom. Znači, ako uberemo gljivu, vidjet ćemo da ona svojim krakovima da je obuhvatila, znači sa donje strane kada je okrenemo, vidjet ćemo da veliku količinu stelje nosi sa sobom. Sporonosna kesa kod ove vrste je podignuta na svojevrstan vrat, znači kao i prethodna vrsta. Vrat kod ove vrste može biti i do 7 mm visok, možda čak i viši, i on ima specifičnu formaciju pri vrhu i pri dnu, znači gde se spaja sa sporonosnom kesom i gde se spaja sa unutrašnjošću egzoperidijuma, znači tom bazom odakle polaze krakovi, gde se nalazi kao neko proširenje i to proširenje se naziva apofiza. Sporonosna kesa kod ove vrste je karakteristično horizontalno spljoštena, na njenom vrhu se nalazi otvor koji ima kljunastu formaciju, vidjet ćemo posle, imam primerak, i ta kljunasta formacija je izraženo naborana ili nareckana ili kako god, i često može da ima tamniju boju u odnosu na ostatak plodnog tela. Ova vrsta raste na humusom bogatim staništima, preferira listopadne šume. Znači, vidimo kljun, ne moj, nego gljive, kako se zove, ne znam koliko se vidi, da li je nareckan, pretpostavljam da se ne vidi baš najbolje. Ok, evo ga, ovako vidimo, ovako se vidi vrat gljive i vidi se to neko zadebljanje, odnosno ta apofiza, znači taj cilindrični deo na vratu u gornjoj i donjoj zoni. Sljedeća vrsta je Geastrum schmideli ili šmidelijeva zvezdača, logično. Ovo je jedna od sitnijih vrsta iz ovog roda, njena sporonosna kesa možda nekih 5, 6, 7 mm. Njen egzoperidijum je tanak, znači kraci kada puknu su dosta tanki, često veoma brzo deterioriraju, odnosno sasuše se, izlome se i tako dalje. Ima vrat na kome je podignuta sporonosna kesa. Sporonosna kesa na vrhu ima kljunasti otvor i taj kljunasti otvor je radijalno, da tako kažemo, narebren. Grebenasti kružni obrub oko otvora je slabije izražen i ova vrsta raste gotovo isključivo na krečničkim staništima. U Republici Srbiji spada u strogo zaštićene vrste. Ovdje imamo jedan primerak, ne znam koliko vidite, poprilično je sitan. Eno ga, kljun se vidi. Sljedeća vrsta je Geastrum quadrifidum ili četvorokraka zvezdača. Ova vrsta, kao što ime kaže, najčešće puca, odnosno njen egzoperidijum puca u 4 krakova, međutim može da ima i više. I njeni krakovi se ne povijaju onako na unutra kao na primjer kod fimbriatuma ili sakatuma, već su vertikalni. I ova vrsta je jedna od sitnih iz svog roda, slično šmideliju, možda malo krupnija. Sporonosna kesa je podignuta na kratkom vratu, ima tu neku sivkasto-plavičastu boju i prekrivena je kao nekim finim beličastim prahom. Kraci su ružičasto smeđi u unutrašnjosti, a kasnije sa sivkastim notama. Ono što je karakteristično za ovu vrstu je da ona ima takozvanu bazalnu čašicu, odnosno spoljni deo egzoperidijuma, znači kada je gljiva još u tlu, u stelji, taj spoljni deo se odvaja od gljive i kada kraci pucaju, on sve više i više ide na dole, formirajući svojevrsnu kao čašicu sa kojom su vrhovi krakova spojeni. Tako da imamo kao neku čašicu, pa odatle polaze ova 4 kraka i na njihovom vrhu se nalazi sporonosna kesa. Otvor je kljunast
i resast i oko njega postoji jasno definisana kružna, odnosno grebenasta formacija. I često je jasno drugačije obojena od preostalog dela endoperidijuma. Ova vrsta raste sa četinarima. Ovoj vrsti je dosta slična Geastrum fornicatum, znači slične je veličine, ima uspravne krakove slično kvadrifidumu i ima tu bazalnu čašicu. Međutim, ono što ga odvaja i što ga čini karakterističnim je način pucanja egzoperidijuma. Naime, kod ove vrste egzoperidijum ima 2 sloja u unutrašnjosti, pri čemu prvi formira glavne krakove, a onda se drugi sloj odvaja od njega i on je obično kraći i formira drugi sloj, da tako kažemo, krakova, manjih krakova koji se nalaze odmah direktno iznad ovih primarnih velikih krakova. Sporonosna kesa ima, znači, kratak vrat na kome je podignuta, ostiola je kljunasta, ali nije izraženo naborana, odnosno resasta, dok je peristoma, odnosno taj grebenasti kružni deo endoperidijuma, takođe jasno izražen. Ono što je karakteristično za ovu vrstu je da ona raste na sličnim staništima kao i batareja, odnosno najčešće se nalazi zajedno sa njom, znači vrsta o kojoj smo pričali na početku. Voli najčešće stanište ispod četinara, veliku količinu šumske stelje i u Republici Srbiji spada u strogo zaštićene vrste. Poslednja zvezdača iz roda Geastrum, a incidentno najsrodnija prvoj zvezdači o kojoj smo pričali, je Geastrum melanocephalum. Ova zvezdača je veoma karakteristična i prepoznatljiva po tome što ona nema endoperidijum, zapravo endoperidijum postoji, ali prilikom otvaranja egzoperidijuma i formiranja krakova puca i endoperidijum i ostaje prilepljen za unutrašnjost krakova. Tako da delovi zrele glebe, znači te neke spore i kapilitium i ta neka masa, ostaje delom pričvršćena za unutrašnjost krakova, a delom u unutrašnjosti, znači u okviru te neke, da tako kažemo, pufnaste, vunaste sfere. Crna je, crnkasto brown. Ova vrsta raste na odsednim staništima koje su najčešće nitrofilna. Spada u strogo zaštićene vrste u Srbiji. Sve ove vrste se tradicionalno smatraju nejestivim u Evropi, međutim postoji duga tradicija konzumiranja mladih nezrelih plodnih tela dok su još, znači, u zemlji, čvrsta i kompaktna, u nekim delovima južne i jugoistočne Azije, tipa Indija, Vijetnam, Tajland i tako dalje. I to bi bilo to što se tiče zvezdača iz roda Geastrum. Ostaju nam još 2 roda iz ove familije, to su rod Myriostoma i rod Spherobolus. Prvi od rodova o kome ćemo pričati se naziva Myriostoma. Ovaj naziv potiče od grčkih reči myrio, što znači puno, bezbroj, veliki broj, i stoma, što znači otvor, usta i tako dalje. Ove vrste su generalno poprilično morfološki slične geastrumima, znači imaju taj tipični smokvasti, da tako kažem, oblik u najranijim stadijuma koji kasnije puca, formiraju se krakovi, formira se sporonosna kesa, odnosno ona je već formirana, ali izdiže se van i na njoj se formira, znači, neki otvor za izbacivanje spora. Sad, kao što ime roda govori, Myriostoma, odnosno bezbroj otvora, ovaj rod je zapravo karakterističan po većem broju otvora, odnosno stoma, ostiola, kako god, na površini endoperidijuma. Može ih biti od 3 do 30 čak. Vrsta o kojoj ćemo pričati je Myriostoma coliforme. To je još jedna od strogo zaštićenih vrsta u Republici Srbiji. Krupna je vrsta, nešto krupnija od vrste Geastrum michelianum. I, znači, još jedna stvar koja je karakteristična za nju, pored velikog broja otvora, je i veliki broj vratova. Znači, ona nema samo jedan vrat na kome se nalazi sporonosna kesa, već može da ih ima 3, 5, 6, 8 ili više. Raste, znači, na sličnim staništima kao batareja i Geastrum fornicatum. Znači, vidite veliki broj otvora. I, evo sad kako da okrenem, da vidite veliki broj vratova. Evo ih. Ne znam koliko je očigledno. Drugi rod iz familije Geastraceae je rod Spherobolus. Ovaj rod je daleko čudniji od prethodnih svih ovih. Predstavljen je veoma sitnim, da tako kažemo, mikroskopskim gljivicama koji imaju tu zvezdastu formu. Vrsta o kojoj ćemo pričati je Spherobolus stellatus. Ova vrsta raste do nekih par milimetara u prečniku, 5, 6, 7 i tako dalje. Raste kao razlagač najčešće na iverju ili
na nekom trulom drvetu ili čak na izmetu biljojeda, formira velike kolonije. Njena nezrela plodna tela su sferična i delom su uronjena u supstrat ma koji je on bio i spolja imaju neku kao beličastu, blago baršunastu površinu, odnosno taj egzoperidijum, koji kada puca formira krakove, odnosno taj zvezdasti oblik. Unutrašnjost egzoperidijuma, odnosno krakova, je žućkasta, a u njegovoj sredini se nalazi jedna peridiola. Znači, ovde sad ne govorimo o glebi i o endoperidijumu, već govorimo o jednoj zrnastoj formaciji u čijoj unutrašnjosti sazrevaju spore. Znači, bukvalno to je isto, ali ima neki kao drugačiji naziv. Ova peridiola je obojena nekom srebrnasto-ružičasto-žućkastom nijansom i kada gljiva sazre, otvori se, znači ta peridiola se nalazi u centralnom delu. Kada dođe do nekog eksternog poremećaja, znači vetar, udar kišnih kapi, prolaz životinja i tako dalje, ova gljiva ima specifičan način ispuštanja spora, odnosno ona ispaljuje bukvalno ispaljuje celokupnu tu peridiolu. Postoji tu čitavo objašnjenje mehanizma ispaljivanja peridiole, međutim nećemo ulaziti u to. Brzina ispaljivanja ove peridiole, a samim tim i spora, je čak 20 km na sat. Ono što je karakteristično za ovu vrstu je da ona može ispaliti svoje spore i do više metara od same lokacije na kojoj se plodno telo nalazi. Sad, to su bile prave zvezdače iz familije Geastraceae, reda Geastrales. Ali kako to biva sa gasteroidnim gljivama, nije samo ovaj red ili ova familija ona koja ima ovakav oblik plodnih tela. Već imamo u redu Boletales, znači srodnu vrganjevkama, u familiji Diplocystidaceae imamo rod koji se naziva Astraeus. Vrsta o kojoj ćemo pričati iz roda Astraeus je Astraeus hygrometricus. Ono što je karakteristično za vrstu Astraeus hygrometricus, a i za druge vrste iz ovog roda, je da one slično geastrumima počinju svoj razvoj plitko pod zemljom u tom nekom spljoštenom sferičnom obliku. Njihov egzoperidijum puca, čupa ih van zemlje i formira nekih 5, 6, 7, 8 ili više krakova. Sad, ono što razlikuje plodno telo, nezrelo plodno telo Astraeusa od geastruma je to što kod nezrelog plodnog tela geastruma na preseku vidimo kolumelu, dok Astraeusi to nemaju. Sad, ono što Astraeusi imaju, a što geastrum nema, su takozvane lokule, znači njihovo plodno telo, odnosno gleba, je podeljeno slično plodu paradajza. Znači, ako presečemo paradajz kako je rastao ovako pa ga poprečno presečemo, vidjet ćemo da on ima kao neke režnjeve i tome slično. Slično to ima i Astraeus kada je nezreo. To slično kolumeli služi da pruži potporu obliku plodnog tela. Druga karakteristična stvar za rod Astraeus je da je on izraženo higroskopan, znači odatle potiče naziv vrste Hygrometricus. To znači da ova vrsta na vlažnom vremenu otvara svoje krake i sporonosnu kesu izlaže spoljašnjim uticajima, znači tako da u najpovoljnijim vremenskim uslovima može da izbaci svoje spore. Dok kada je suša, ona u potpunosti može da zatvori svoje plodno telo, znači obuhvati kracima tu sporonosnu kesu, sprečavajući rasejavanje spora u nepovoljnim vremenskim uslovima. Površina krakova i endoperidijuma kod Astraeusa je blago baršunasta, vlaknasta. Površina krakova je često ispucala, gde se formiraju te neke ljuskave formacije ili ljuspice koje su obično svetlije obojene, naročito kod svežih primeraka. Ove vrste su česte na suvim, peščanim ili krečnjačkim terenima, naročito na nekim odsecima koji su ogoljeni i nemaju druge vegetacije, često osim neke mahovine ili tako dalje. I ono što treba napomenuti da se do skora, znači da su se do skora kod nas svi Astraeusi determinisali kao Hygrometricus, međutim genetskim istraživanjima je relativno skoro dokazano da postoji veliki diverzitet genetski u rodu Astraeus, pa su izdvojene još nekih 5, 6, 7 vrsta u ovom rodu. Tako da je sada determinacija vrsta iz roda Astraeus malo otežena na osnovu makromorfologije, odnosno spoljašnog izgleda. To bi bilo to. Možda smo malo odužili sa ovom epizodom, ali priznaćete bila je zanimljiva, bar vrste ako ne i moja priča o njima.
odnosno njihova forma i oblik. Nadam se da ste ostali do kraja i ispratili sve ove zanimljive vrste. U sledećoj epizodi govorit ćemo o eruptivnim gastroidnim gljivama, znači prostim i kompleksnim, i o gnezdastim, odnosno krucibuliformnim vrstama. Do tada, pozdrav i dobra berba!